Voini June ni som panhi kumsang ni som ni paruk zirtop ni ani a in zawai in chibaile vekole nula chuanom zara nunna chan ani le ta me cheno pang kumlimi Isabella lal chhanhim lunglei lunglon veng mi chu lungpop ni in meni somni pathum kumsang ni somni parukhan Kolkata panpui tumin lengpui airport kan zupana masia oxygen level amu mal theilo wangin airline lamin anrem tilawa kan let le ani adin muna thalovin min boral san mai kan lau le a nula pakhat lal moi pui chuan tlomngain rail mangin jun ni khat kumsang ni somni paruk jing khan annu fa Kolkata azuk kalpuya jun ni kwa kumsang ni somni paruk khan Arin Tagore Hospital Kolkata a dakar som pani chuang zai ani a pathian zara tuang taka zai zo ani tuna hian ICU a dari alani a adin munazirin anlo ho thei thwai be se ni anu hian an una wa mei thai puya atru tru thokin anu hi ein lo kwal lob lob thin ani tlom nga ya zukal pui tu hi kan voi ni ti boina ni to a ain pek na lal pan mal som mo ro se zo inspiration maksatan cheng vaibel chiza somthum da bil pek chwa to vaibel che somni pani point pakhat paruk Health Minister Pilalrin Pui Hovin Nimin Khan Mizoram Healthcare Society in ISO certificate adon le ABPMJY award pani adon lom na chu SAD conference hall mine ko ani ni a minister chuan heng loman don ni theina na thoktu te in pek na vakomati thua soi Pilalrin Pui chuan Mizoram Healthcare Society ten ISO certification adon le ABPMJY award chini andong thei chu thoktu te thorim na le inpek na wangani thu soin Mizoram Universal Healthcare Scheme tan kumin kumsang ni somni parukatanga kumsang ni somni pasaria tan sarkarin cheng vaibel chiza som thuma da ati Healthcare Society in ISO certification le ABPMJY Nwaya award chini alak lumna hian Health Minister Pilalrin Pui chuan Max 2.0 kalpui meka empanel damdo inte chu dam loin en kona bill siam konga diktaka siama bill fil hel siam lo turin ngena bill fil taka siam turin shila max chu Mizoram mi puitan scheme thlamwan puyom thak ne turin mi pui support na angen ti Pilalrin Pui chuan a soibok Health Minister chuan Max 2.0 la zom rem chang velo damdoin te biak poreng an ni thu soin min lo zom ve ngei turin kan be sei ti a Max chung changa shiat fia du nei ti tan pon eng tiklai puwa biak theina tur Max thon tu call center antina mi puitan an shiat fia du ten zot thei renga ti bok Pilalrin Pui chuan Max 2.0 nwaya dam loin en kolna bil cheng vai bil chi somni pani point pakhat paruk pek chwa to ti a Mizoram chunga Empanel Hospital adam lo en kolnan vaibel chi som pathum point pali panga man ani to thule state pona Empanel dam doina dam lo in en kolna bil vaibel che kwa point pani bial healthcare bill pek chwa to ani eti Mizoram Healthcare Society CEO Dr. Lershia Zwaliral te chuan Max 2.0 nwaya inziak lutte engamawanga laklo thil a oma ICU lunghal ngai te dam lo zai ngal ngai nunna ta na hlom bik le accident na zwal nunna ta na hlom bika te empanel dam do in nilo nan empanel hospital poni se man the ani tho soibok Mizoram Healthcare Society in ISO certification le ABPMJY award chini lakna lumna anneya hian Health Department officials te World Bank ho tu te baka Mizoram Journalists Association member te antelani Mizoram Police in Bank of Baroda le Canara Bank MOU anzia pui accident wanga anthi le ram tuile lowa anompal chuan poisa chhanhim tak adon thei Mizoram Police in Bank of Baroda le Canara Bank MOU anzia pui Mizoram Police chuan nimini som pakhat tharuk kumsang ni somni paruk khan Bank of Baroda le Canara Bank nen Police Headquarters Aizola Memorandum of Understanding MOU anziaka he MOU thar hi heng bank pani tinena January kumsang ni somni pathuma kumthum dai inremna anlo zia to chunjom na torarwa man ane he thohong na thutlunga hian Mizoram Police ayo in PH Ram Thengliana IGP Headquarters chuan minga ziaka Bank of Baroda ayo in Diwa Karja Deputy Manager le Regional Head Guwahati Region le Canara Bank ayo in
Pusan tanu khandu regional head Silchar region ten mingan zia kani MOU thar hian Mizoram police mi le sa Bank of Baroda le Canara Bank ka hlo la titan ham thatna tam tak kengani Mizoram police mi accident thi te chuan cheng noi za thleng an dong theidona engwang puaram tui leiloa omte chuan cheng noi somnga thleng an dong theidona ni hengba ka hian MOU thar hian ham thatna tam tak insurance le banking service kai noi thil sang sang keng boka Mizoram police mi le sa le chungkwa te tan sum kai noi kong sang sanga ngel nge na le masona thlen ngei be sei ani zalen na swal tu te soinep tumna le soi borban tum anom me khi apoye zoram tana zalen na swal tu te soinep tumna le soi borban tum anom me khi apoi tak zet Dr. Thangte a niminju ni som pakhat kumsang ni somni paruk ni ngani khan MNF president ruma Pamra le ex MNA association shwai tu de chu MNF senior vice president Dr. Arlal Thangliana kai shwai na hnuaya inkom ho na khun khan tak an neya tunlaya zoram khovel politics boruak sang sang te an thlir ho ngal ani Dr. Arlal Thangliana chuan MNF in Mizoram independence apuan kumsom rukna kan man chok mek lain Mizoram le namtana zalin na swal tu te ex MNA association le Pamra hunrei tak zalin na swala ram hnuai lo om to ten coordination committee dina lungrual taka kalho zayan rel chu lomomati thua soya ramtana anlo thorim to nele inpek na afak bok MNF senior vice president chuan underground hun lai te overground na po MNF te kan local to dana mi puidu thu sam lo lai au mangti kan ringa chutiang thil ompala chuan ngai dam kan dil tak zeta mason zel tu le ton lai khovel milanga inzir zel in MNF chu kan kalmek zelani politics a ham thatna wanga Mizoram tana zalin na swal tu te soinep tumna le soi borban tuma no me khia poi tak zeta he hi inzir tirna diklawni ti thang thar te le zoram mi poi te hian ishenon foang oti bok he meeting a hian coordination committee chairman upa vanlal bia president Pamra vice chairman Puro Chungnunga President XMNA Secretary Pani Pulal Chuanoma GS Pamrale Pukelal Engzama GS XMNA Treasurer Pu Vanro Puya Sailo Treasurer XMNA Financial Secretary Pulal Chuan Thanga Treasurer Pamrate Antela MNF Senior Vice President He MNF General Headquarters General Secretary Pani Pu LT Kimafana GS in charge GAD le Dr. Rini Larinzwali GS in charge ex-MNA ten Antroy Ombok ani. Minister Hovin Thohona Tutlungan Ziak Nimini som pakhat tharuk kumsang ni somni paruk chun khan Agriculture Minister Pu PC Vanlalruata Office Agriculture and Farmers Welfare Department chuan Jute Corporations of India National Jute Board le Indian Council of Agriculture Research Central Research Institute for Jute and Allied Fibers ICAR CRIJAF tinen thohona thutlung Memorandum of Understanding an ziak NJB le JCI te hi Ministry of Textile Government of India hnuai omni in Jute chungchanga India rama thunei tu sang beran ni a ICAR CRIJAF hi Ministry of Agriculture and Farmers Welfare hnuai omni in Jute cultivation lama research ti na mun puyani NJB hian jute cultivation atan jute I care ti project an kalpui meka he project he Mizoram district pathum lunglei longtlai le mamita te kalpui ni dona JCI chuan farmers te jute chungchanga inshirshadna awareness le inzirtirna capacity building an kalpuyanga jute thar chwa te central sarkarin jute tana minimum support price an bituk angzelin farmer te tangin an lei dona ni Mizoram a hlotling taka jute china ni theinan research le technical input tulang te chu ICAR CRIJAF hian an local pui vedon bokani India rama hian jute mamona san lain ramdanga tangin India chuan alalut na salhi a hetiang ani wang hian central sarkar point juta kanin todel theinan theito pachwa mekani NJB le JCI tikal tlang hian central sarkar chuan jute ching tora tur sang sang achi te achi na manrua le kholte le asong bona manrua te thlengin athloni na rontum vek donani India rama hian kumsom liam ta chungkhan jutana central sarkar in rate abituk minimum support price chu aliat ayatamina pungto a jutba ka hian new age fibers anti flex le rami te po ching turamhalak anidona kumin hian Mizoram chuan lunglei district at labung mpex tinen tang kopin jute cultivation hi kalpui tran mek ani Rot zuar tu ten supply minister he na Mizoram
road size diklo lak lo aum chin thu thlen All Mizoram Cement and Road Dealer Association AMCRDA shwai tu tiswan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Changtu Minister Pubilal Chanzawachu Nimin Khana Pisa an Mua Mizoram Chunga Road Laglo Size Diklo Om Chin Chungchang an Soipui AMCRDA shwai tu tiswan Munchin Khata Changa Mizoram Chunga Road Laglo tiswan an standard size aphalauti an finfia an lo enchian to na 10 mm tour 8.5 mm te 20 mm tour 18.5 mm te 16 mm tour 14 mm asiam atam thu soin road size tinglo man hian in sak chuwa chaktur le nge turanga thlen pui zo lo wangin mi pui ta na him lo thun thena road standard size dik chau lak lo dan ngai tua pui turin minister hi an nge na ni minister Pubilal Chanzawa chuan standard size phalo road lo omnia soi chu poyati thutar langin mizo mi puite himna khoi wangin he thu hi alak thu tak thu soya linghing nat na mun seismic zone 5 om kan ni wangin kanin sakte chu mi thiam te ruwa man angle bungrua po chu tiang mil ang man chu poimo thu soi minister hian AMCRDA shwai tu te thuthlen bo zui turin malaka thul thu soin Home Department Legal Metrology PWD YMA tele NGO dangtinen po a thokhawa malak dan ngai tua atrule ti a Minister chuan aranglama meeting lian zo ko thoi tum thu AMCRDA shwai tu te shila rod diklo te hi finfia na ne na adiklo na pholana mi pui mu atang zar atul thu a soibok ani MSLSA buat sain Green Mizoram Day mang thingchiak noi somli paruk chuang phuntlin ani to Chief Justice Nimin Khan Mizoram State Legal Service Authority MSLSA buat sain Green Mizoram Day Pualin Mineko khatla a thingphun wara trozia injirtir na le thingphun na hun manani a komin thu pui hi thing hi rangkachak anga lu nunna tinreng bulani ti ani he huna hian Guwahati High Court Chief Justice Asutosh Kumar chu khwalian ani a High Court Judge Pani Justice Michael Zothan Khomale Justice Sanjeev Kumar Sharma tenan manpuya Chief Justice hian High Court Office bula herse chiak aphun ngala official dangten thing chiak an phun bokani Chief Justice chuan kumsang kha zakwa somkwa pakwa tanga Green Mizoram Day man tanani nuwa thingchiak noi somli paruk chuang phunani to thu soin boruak thianglim le toimin pechin tu thingle mau ramngo le nungcha te humhal tla ta tul thu asoi e program hi Vincent Larokima MJS Member Secretary MSLSA na kai shwaya Mizoram Judicial Officer Law Department Officer Guwahati High Court Aizol Bench Officer Mizoram Bar Association Member le Law College Zirlai te antelani MSLSA staff te hian ainon venga po thingchiak engamozat an phungal bok ani Tuyal Thea Thapan na tura omlo bu faidin monetary supply minister Food Civil Supplies and Consumers Affairs FCSCA minister Pubilal Chanzawa chuan tundin muna Tuyal Thea Thapan na tura omlo tho soya bo fai stock din muna thatok ri a e rong bona gas po ron thlen thatlu tuklo changom ma se tuna chuan ron thleng thra ati wanglai ni palai zo na changin Pubilal Chanzawa chuan OSACR boina chwa nuwa boine na ngong leishiak oile gesa mi puin har satnan tolo nan theito pan chwa tho soya state sarkarin ati theichina theitop takmeu kan chwa ati a tuna chuan leishiak ka mi puitan thlaphan na tora oma ashiat lo tho soye FCSCA minister chuan leishiak lak lo danan thi thlairing tho soin jun ni kwatanga ni som chung khan gas phur truck som pakwain vaireng tenun paltlanga Tuyal Theipo Tengkar som thum pasari la in vaireng tenon paltlang to a hetiang za Tuyal Theile gas phuranon luthi boina chwa ma point du thu samani Tuyal Thei phei chu boina chwa ma ai ma in aron lut tamzo ke moti mai to te ni thina ti bu fai chu furwa tuitla khun chung ta toran chenga to thu soin Pubilal Chanzawa chuan bu fai stock he quintal noi ni singli sangthum chuang kan nei meka he stock kan nei na ngai to chuan du thu samani atia fur chungin mi puiten bu fai a har satnan to lo an be sei thu soye Pubilal Chanzawa chuan bu fai an chenga thei chan soin October kumsang ni somni pali tanga retailer ten an bu fai shal lo ale pekatana kan rin tirzel khan na setakin min chana kan stock din huna that pha a hetiang zat po hi stock le theila retailer te an bu fai shal lo ale pekatan rin tirzel loila chuan sarkar sum sen asang viawang
ruwa manna tharwang hian thlatin sarkarin chengvai bel chhanhim point panga vela hum the ani ati supply minister soidanin tona hian FCSCA department chuan retailer hloti punle tumin hmala meka katwara kezi khat cheng khat point panga bial an hlo thin chu cheng hniale kat pole ainga kezi khat cheng hni point pariat panga an hlo thin chu cheng thuma ti san tum ani khani chungin chhia cheng vaibel chhe thum pakhat mu ani Mizoram sarkar chuan taxation kal tlangin mei kumsang ni somni parukhan chhia cheng vaibel chhe somkwa pani amua sarkar kumsang ni somni parukatanga kumsang ni somni pasari kalmeka thlani chungin cheng vaibel chhe thum pakhat amuto taxation in chhia an mudan monthly achievement an tarlan danin financial year 2026 to 2027 a kaw sang tangin chhia hi April kha a cheng vaibel chhe zani pakwale mei tha a cheng vaibel chhe somkwa pani an mua awa in cheng vaibel chhe thum pakhat ani kumkal me ka chhia mu tamna ber goods and service tax atangin cheng vaibel chhe za som pakwa mu ni in mu zongjong atangin za somruk paruk point bial pakhat athinga sales tax atanga mu cheng vaibel chhe somsari pali za somni pali point paruk pali na dota petrol e diesel tanga sarkarin ses chinhi alak mangin April atanga me kumsang ni somni paruk chung khan chhia cheng vaibel chhe somni pasari mu ni a mu zongjong atangin za pakwa point bial pathum ani chhia mu to zat April kha a cheng nuai sing ni zakwa somthum sing ruk sang khat somnga paruk me kha a cheng nuai sang kwa zani somnga pakhat singli sang kwa za som pakwa total hi cheng nuai sing thum za somriat pani sing kha za somsri panga ani Rajya Sabha MP Shwaya Kolni Juni Sompariat kumsang ni somni paruka hian Rajya Sabha MP thar kan nei dona Rajya Sabha MP hi mipuin indirect in kan thlanga kan ayo MLA te dan thlang thin ti kan cheveka sit khat chau kan nei buk nen ruling party candidate chu MP a antlin mai thin wangin avoi khatna tan ZPM party in Rajya Sabha MP nei ngei dona ti thei Rajya Sabha a hian atambera members ani somnga ba ka om theilawa tuna tak hian members ani somli pangan om meka Parliament Upper House kan ti mai Rajya Sabha hi British opna tanga indang kan ni boka thuitak India hian in real bolna hian kan copy a England House of Lords kan ti ang deuh khoni Rajya Sabha hian India ram Vice President chu chairman ni thina Lok Sabha angin achhia ve theilawa permanent ani MP Tram hi kumrukani a member mun thuma thena mun khat wan tha thi kumni zela an trama topa Tram top te ayo tu tur member thar thlanan ni thina member omsa te zomin kumni danga mun thuma thena mun khat an trama top zela ti chuan alui le thar kha anin ban lek reng thina ni member zani somnga zinga zani somthum paria te chu thlanan ni a ruat sita som pania oma India president in arwat thin tona tak chuan mi zani somthum pathum thanle mi som pani ruat nen mi zani somli panga anom meka kongsang sang zirna sport thiamna lama te mi mingthra ramtana chuan omten ruat thina ni state population azrin member ne zate nang lo hle a Uttar Pradesh chuan Rajya Sabha MP somthum pakhat an nei lain Mizoram le Goa te chuan seat khat chau kan nei thunga UT Pariat zinga po Delhi Pondicherry le Jammu and Kashmir te chau in member an neya ate deu le Assembly Nation lo Ladakh te chuan Rajya Sabha MP an nei lo Rajya Sabha MP Thandan hi STV single transferable vote anti a MLA tan candidate an du ber tringin number an pe thazel thin STV hi ziak chuan soifia thiam har dewa thalai lamtan chuan FIFA footballer of the year an Thandan ang deu du ber dot tu ti ang dewa an vote thadeu du ang hi ni ber Mizoram ai ro sit khat chau kan nei wangin ruling candidate a piang an tlingzela sit tamna deu se ta chuan cross voting mani party candidate ni lo than te po om theini cross voting hi thil thleng zen lawani chu wangin kumsang ka zakwa somkwa pariat khan Maharashtra state a Rajya Sabha MP thanna a ruling congress atanga an candidate zinga mi tling lo te po an lo om to ani Rajya Sabha member the minister an ni ve theiveka fan po Lok Sabha MP tinen ein zadringa money bill reject emo amene mon theivelawa demands of grants a vote an la ve theilo bok Mizoram lam Mizoram UT tan July kumsang ka zakwa somsari panhe tangin Rajya Sabha MP kan nei chana pulal buaya kha ama saber ni in July kumsang ka zakwa somsari paria thleng MP ani a adota pulal soya kha ni li a kumsang ka zakwa somsari paria ta tanga kumsang ka zakwa somriat pali thleng ani Dr C Silvera kha kumsang zakwa somriat pali tanga
kumsang kha zakwa somkwa thleng ani a puhi phe kha Trump ni MP ni in kumsom pani lai July kumsang kha zakwa somkwa tanga kumsang ni pani thleng ani a pulal mingliana kha kumsang ni pani tanga July kumsang ni sompali thleng ani a Trump ni kumsom pani bok MP ni tichuan pu Ronald sa patlaw kha kumsang ni sompali tanga kumsang ni somni thleng ani a July kumsang ni somni tanga kumsang ni somni paruk thleng puke vanal vena ani le bok kan Rajya Sabha MP zinga hian Trump ni kumsom pani lai ni chu puhi pheya Congress le pulal mingliana MNF ten ni a Dr. Cecil Varakha Rajya Sabha le Lok Sabha MP ni kopthei om chunani a Union Minister of State kan nei ve to om chun ani bok ama saber pulal buai hi Mizo Union hun lai ni a Trump hi khoi che the ani lo wangin PC sarkar lai khan PC hian Rajya Sabha MP an nei man talo puhi pheya le puminga te hi anwan neya party nan rat non le mana kumsang ni pariya ta tanga kumsang ni som pariya thleng kumsom lai Congress ka sarkar ma se Rajya Sabha MP rat na hun tum khat chon neya pu Ronald sa pache an rat man ani Rajya Sabha MP te hi MLA candidate ni to ten ni fawa pulal mingliana MNF te pu Ronald sa pa Congress le puke vanlal vena MNF te po MLA ding to thing lo vek an ni pu hi phe hi MP le MLA ni kop the om chun ani ome tuntruma hian ZPM party tangin MP kan nei ni chuan Mizoram UT hunlai tangin Mizo Union Congress le MNF ni lo party dang Rajya Sabha MP kan nei ma sakber tur ani don ani Prime Minister Kar Ishruai NITI Ayok Governing Council Chief Minister Pulal Du Oman Mizoram Sarkar malak na sang le ti lo tin rule ti te soi chuak nimin ni som pakhat tharu kumsang ni somni parukhan Rashtrapati Bhavan Cultural Center New Delhi Prime Minister Narendra Modi kai shwain NITI Ayok Governing Council voi som pakhat na nei ni a thupuya tan hian Human Capital for Viksit Bharat ti chumhana ni a Chief Minister Pulal Du Oma potelin thuwa soi Chief Minister thu soi tlang puite chu pakhatna Mizoram chu India rama fully literate state ma saber kan ni a to naya Human Development Index a kan thang chaklia Marchak Bial District Sustainable Development Index report a kan district zongzong te chu mashwai to front runner an ni mek vekani Viksit Bharat 2047 million Transform Mizoram 2047 kan kalpui meka kumsang ni somli pasari akhian Mizoram chuan India ram GDP a 1% lo tho chwa ve the kan tumani pani na full literacy a hian kan du tok mai lawa digital literacy lama te financial literacy lama te skill and entrepreneur lama te tran kan la zui zela kan thalai te tun lai thiam na sang zel mila na thok thei turin kan buat saya AV maintenance te drone technology te artificial intelligence le solar technology thleng in training kan pe a Sarkar kumkalta chung khan thalai singni sangruk zanga te chu skill training chi sang kan pe a anjinga za asom sari pani aya tamma inna an muzuya India Skills Northeast Regional Competition 2025 to 2026 a Mizoram State chu champion state ani pathumna innovation and entrepreneurship hi ti mak moni ti kan shat wangin Chief Minister Innovation Challenge kan kalpuya Sarkar Department te Civil Society Organization te college le grassroots lam thlengin antela startup le entrepreneur bultan chomek te thopuina tur Mizoram Hand Holding Venture Capital Fund kan siam bok palina digital lama mason ne hi kan ngai poimo berjinga mi ni a tona hian marchak biala telecom network nei thaber jinga mi kan ni a kan tele density po za som pani ni e office kan kalpui to a land record kan digitize chawa mi puite ne na digital service langtlang takin kan pe chawtran me kani pangana marchakta na Prime Minister mathero pui takti hlotlin na konga high level committee on Northeast Economy Corridor rotna kha ti hlotlin the a thale a kha rotna khan kong pui rel kong thlona inkalpo na tuilama inkalpo na power in thunzomna telecom in thunzomna le bungro phurkwana lama marchak state te hi mual khata thirin one grid approach ruwa manna adwanga kanza ta na hloklana kan chortlan to rotna ni high level committee on NEEC convener hi Chief Minister Pulal Du Omani a anrot ne hi John Nili Khan NEC plenary a Home Minister le NEC plenary chairman Amit Sanhena alo the lut to ani achunga tarlan ba ka hian Chief Minister Pulal Du Oma chuan ek is policy le
Indo Myanmar Thailand Trilateral Highway ti lotin thoi trul na te economic mason na ngai to arwala wantlang nun him le ralmuang nei tura malak atul thu te investment chu mar chak bial pum thira state tin te chakna lai she chunga a hloma kalpui that thu te Mizoram chu tourism lama theina sang tak nei ni thu te Tenzol PCT ti lotin nge trul thu te tar langa Mizoram Sarkar hand holding program chu Viksit Bharat 2047 ti lotin na program ani wangin Sarkar lai puin special support pe theise du thu thlen bok Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na anibok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei te tana damdoi chatak ani tin heng mai baka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani 23 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei te chu ni e